Ki nongelam juga maulai social service organization hene kesngi ke khat khandai tari ko no pra arjar arpsau kila lumi ki pajba na keleng saudong juga maulai bani keren halor ke jing penpau ke jing artatin jong uba tebor pathau bani kun ke election kani ke deiru kesngi jong ke lengku da prasnem jong ka MSSO nagaleng ki pajba haba keren hagani kesngi kelpon pau ke jing snowsi lada uba tebor lang pathau umi kun shu ya ke election MDC kila ong ba house nam arhajar khat khandai kila tresitom bat penmi yau ni orang ba bani kun bat yo ru yau so jong ka jingjap kila berab da ka ba ong ba phimdai ban kan randin gidon bat phi bat ngin tresitom ban punjob biang e phi ha kani ka kanti ha kani ka jingya kendu lang jong ka MSSO ki paj ba ki bla poi sakani ki jingya lang ka bla penlong ha indoor hall ha maulai maudat paki daga wei kesur kela pensawajam kum ki pajba jong kamaulai berok kawai kim dei pan shong that kin tresitom na ka banta uba tebor pathau kela kenturu yo u ba dei ban shong that na ka ne ka kam hanrai ban mi samadan bani khun na ka banta ka jing bantoi jong ki pajba kin hun MSSO ya ka ba ila khot kirki dang ben sisngi ni i haki WhatsApp ya kaba General Secretary jong kanika organization ula pentip bat katne ki paratkot agaju opor ki balongru kinong kersian jong presiden jongi ba tebor lang patau agaju opor ibalongru UMDC jong kanika snong mola be jongi kendiat kumpul ba kapor election kalajan tengi kum kinong kersian pat kamtam nakane kakenhun kaba ngili judan benta haki sansnem mensua ya kaba kane kakenhun kajongi kane ka organization kajongi kata ka maulai social service organization ya kaba hagato por nilayang rangba ya kaban pendi ya la ujong kandidat na kaneka kenhun kejumi baya kaban kersian ragba hagata kajing yele election jang ba tibor taganeka kenhun kala tre ontal hakam san himasima kumbala keren lampang dai saman hakane kapor kibabun kikam kalale bat kalale hakibabun kibenta kata kalong lah kilang hiang kibasyam ya kejing syam kiba hagalanat hak ke grup ngila banong kala kaim daitang haba unong yalam jengka ulong aktif tengis ngau dan bok ba iba tibor lang patau ibalang unang yalam ujangi ibalang presiden jong kane kekenun ilang ibam ju syang klikti ibam ju hun tang yaki ban suya ngau tang taki skor ki jongi henry iba kloy lu ban ya konsol ban ki member ya ka ba inha ban le ya kita ki baro haba ki paranong suksnong jong kane kethan ka ba ki jongi ki don kam ya ka bangin a ya ka kti kamon ketika diang kejongi tekumtap ki paranong kersian hagan deka janit ngamdan iya banong ba namar ba kane kapor banila ya election MDC ru kalajan hendrai nakaliang jong kane kekenhun kejongi bat kamtam nakaliang jong ba tibor lang patau impat ai kono kejing kento bat kejing yetu sangi ki para nong yalam bat ki para nong kersian hendiat por hakini ki por ki meladap ngile ilang bagi social media bai bat tibor ila keren benyau hendiat bat kata kejing benyau kejongi kala pelang iru bain don kata kejing singau artatin lain minam syakane kalempu buun kipai baru mentah maulai
kia keli habang ia kenduk serum seleng namar ba iba impat ai ya ka jingkren ka syai tekana ka jingelang ka ka janmit kat kum ka jing sngotu ka jonga malumala la susngotu ba kamdai ba ka jinglum ka jengfi hendai ka ka jinglum jangki thot bat kinok kersian joiba habang ala konsol ki parabai kit kam kalaya keren sapang kene ngala phone seiba ikran sapang kene ka jingalum kene ka janmit nasgo kumba kawan nanga ban napi kamtam napi ki unit habang gilios ngau napi ki paiba napi ki nogersian kawan na ni ya kaba ngine kelisai kene ka janmit bahan la kumta kene ka kam pidai ban yang mankit ya kene ka kam ya ka bau paiba ulah terang hapi hadu mentah kene ka sengi bidang dai unong elam presiden ujongi bidang dai hiru UMDC ujongi kumta ba ngimpat ngau dan la ka kumwei ya ka ban ang ba phi phin syong thak no ba na kene ka kam ngidang ngau don kam ya phi ba phin yang kum uta unong ele kum tau kertang na kumta kene ka election MDC namar ba kum ki pai ba jang ke senang maulai ladang ipai baro kiliang ngidang don kam ya ki brio ki ba kum phi ba ya ki ban yakit ya ba lagalong haki khia kisan jang ki long yeng long sam lagalong haka khia kisan jang kino ki benta jang ke senang ka ba ie jongi jang ke senang maulai baro kowe tengah ngapasat hapi ki pai ba ki unit kiban saya alang ka jingkran hakana ka janmit banna kaliang jonga kung way na kinokit kam vice president jong kanek organization nga yang skamba yakaban bu yakane ka jingtrwa happy ba pidai yakaban priang yaka ba pinlang kung way na kita ginong ya prat lenti na kabanta jongi upat ba jong kasnong mulahi barakwe tetang kini ki kentin ngai kublai api barok ki parano kersian orang kafir nilai lembang tradisional yang di sini. Nilai kebetulan lah, udah so bon kilo koma, udah so instai, udah sampai. Nah yang sama dua kita tiba-tiba nilai harus nomor. Hadir kita bayi apa? Nanti kian asyik kabur. Dengan yang semua kami mendapat bala iba kita kami di sini terpai bergulung. Mengelang bantri sibuk kita di nakalian cuma nakalong si penduduk batu jua pengidaran ini ba iba anong randir di banyak sekarang waktu yang kita nakalin yang nasional kita kan tidak bisa cakap tentang bangkanau boleh sebut boleh sebut di bola patah balong misi balong presiden jom kani kaseng MSSO kani kaseng MSSO kani kaseng kabami kinong mulai kwa penyebab mutawang ba daga jindal kani kaseng kapenim ya kakam kabay ba tibor hi ikwa pentrain kanta kasong mulai iba tibor kaseng kani kamaya i daga jindawa jom kasong mulai harus mulai dan kam sibuk izin kam kom jingga haga pang kasitam haga yang pengen haga jundok penting kerdo sikit yang mana uri indri ada indri unum le kene unum ya iya ke jenjar ni we unum ya iya ke jenjar mas nomai unum ya iya ke kia ke shan ke iya kisam ke iya bedo kejindan dengan kasih MSSO kalau kasih ke BM bar kepada dia train wang lagi bunsin la sakran bunsin la subuh cikaman hendai kene kasih ka air sini ni bagi nang train seprang bar kanang irang ini bagi nang train sitam bar kan yo dekat hang kumbaga na buah kamat bakan dari ke election MDC kabanuan hak arboy direct February dan sedang election MDC kumta kene kasih kabagi kita pun iba bainong presiden ban ikwa iba ini ban yakon
senang kau. Kumta, kejadian ini yang senang mulai, kejadian yang dari yang jadi beliau, baruan rakyat yang sudah, baruan rakyat yang jadi syai, baruan rakyat yang jadi pendidikan yang senang kau, baruan rakyat yang jadi jarang, yang kadang yang langsung, kadang berdua. Banpet kok sa election de banpet kok unto nang kumante na sudo mensimah. Bedong minum tu election de na dasno ba. Kajindu nang kamni dia i. Kajindu nang dia i. Kumta hakapat ba hakni islam arhajar arhusan. Ki ai baro ki tubu ki bagani kesen kelasen ni tapin orang bagi ni fresh taplang baruan rakyat di mentoy amma bertajam ini na bertajam ini. Agar papi di long kami, ayah kami agar papi di long kami, nak mama, nama ni di long kami ni ibahar nak hian kesan nak hian kesan, ni ibahar nak hian kesan hak senang kata, ni ambil bagi susun ni khun kiti, pada ni khun kiti juga ikut enam jam kat susi, pada lagi khun kiti juga ikut jon kat macam susi, bagaimana bagi hari ini mesti, kumta, pada ni yo kami alam, upaya mana ni khun sebelah Pupaya lamnya ni ia kesan juri ruang kelenti ke badai, pada kesan kadha orang ke badai, kando kecil kemen, berkando kecil songklo, pada bagi diri kita mulai. Nama kecil don juri, kalau peni sisa, bah kalau kakam nizam di bawah tak sibur ia kan trayu, sibur kita milale, bak sibur kita ngiram layaran, ni bilang ia dibeduk. Kene kesan, hak dong kejong ini, kalau lam sisa kalau bagi keluar bagi orang jadi wei bedek longin bekerja ngidon grup kalian mulai kecil kali sistem ini buat sih beliau tidak semua yang dinyarap juni kecil pernah nak pernah kalawai kun sabla semua mulai kau pak semua laga mopi mak tiwam pikiran kau sendiri pikir kau sendiri kalau kau pikir kun sendiri mulai nak kalian juni ngidon kecil kan kebakar tapi ini kublai tentang Pak Tibor Presiden Jongganila MSSU aku kublai itu rambak kemudian angin janji kementerian kemudian sajang kilong kumi kilong ba kiparas samla kentai bat sendra Apren yang dibungkam, apren yang dibungkam, kami poin akan dicari kementerian. Ya, kami juga bentalang, kami simpen talang. Nah, kementerian kami ke program pendek 5 jom dicari kementerian. Haji kublai ke gerbang kalian saya dimungkinkan di Pahalo jom kami ke MSSU. Kebahagiaan ini benar pelajar untuk memiliki apa kesusahan dia. Bana kalian Pak Tibor di bawah kondisi begini doni. Nah, ini jika kebohong. Artinya bagi Pak Tibor ini berikut nanti kami election kondisi masuk. Ngaru kung udah gue yang kerjaan ubah dan bentar nadu Islam arja kadinyo ter hadu kadinyo por umat sebentar apa ngalayo ya kan dia kejikan di Pak Tibor sosial apa jauh mau balik bau niu rumah ubah syur ubah syampang ubah pian yuslah ya kan ya baru pelali sebut di ba ngam dan kam menajiat betul bila tidur di kaparo coba ilale bagi kebatin saya kublai depan dikinungkin kam jom ketika MSSU kalau beli nama 5 jom dicari kementerian kung malalam kuat dari rumah bahagian dan kau nah kalian bercuma dari leher manusia baik Pak Tibor
in Shong Thai na kabanya pun dengan election ini. Kami wan yang puar bangsa ang nut igual ni so ini nai buat tidur. Dikentiin juga keren nene tentang sifang kalau sudah hantu. Dehenren bangailan yang bertajuk baik beliau menuju tangan Singapura ila Shong. Dengan suap dan Shong ladang yo ya karai ni buat tidur dari jadi ke pemerintah lain ya pun ini pun ya MDC dengan menang banyak menang banyak Magwa mga kerba ay iba binuwa ng mga hindi pemerintah nakalong kepala ay karay ka jogi bapinimite bagi kunde ng tangan ng eleksyon ng isi keman salong kani dan kesyani minum ino ay bi ng kan papi agajine kadon wajok kadon kawadan unong kuay unong kuay sisiyan na udo unlek sila kadu pandayo boleh yo kamu kaji keman kadon pak hayi lo oh ini kuat don bok mo kenapa ni inilah dia kendai video bagi si lokal berkuai mami mat bos sisi kerban ini jadi kementerian ai karai compare kalian berjumpa compare kanu berarti kebelah kanu uniform kau uniform ni san ni ngidor kat bakti kat bakti kami semua mendukung election jadi kejopi kan dai jimentoy kan jadi kejopi kejimentoy kedai depan ba long shot jom kamu tang